Kuvinjwa imoto ukuqinisekisa ukuthi tikulungele kuba semgwaqweni nekuthi ke bashayeli bakulungele kuba semgwaqweni. Lokho ke kubangela ukuthi lisetulu lizinga lekwendeka kwetingoti emigwaqweni yalesifundza seMpumalanga. The fatalities we had about 40, but this year starting from the 1st of December until to date we have seen about 50 fatalities. Litiko letekutfutsa lilethe imoto ukuqinisekisa ukuthi laba semthethweni bayakwati kunciphisa lokho kushona kwabantu emigwaqweni. We are giving them fast cars, so that we are able to get, where others cannot get to in the shortest possible time. Emapolisa ke ethembise ukuthi atawulwisa lokwebiwa kwetimoto timikiswa kulamanye emave. Yesterday, President and some of us, that includes myself, were in Mozambique. In Mozambique, we had the engagement with my counterparts. We'll be having a meeting soon with the counterpart, working on those things. Labanye ke bashayeli batikhanze baphambene nemthetho. They found the windscreen that is broken, and they told me that they are going to write a ticket for me. Imihlangano lefanako ke seyibanjiwe nelive leZimbabwe neleliSuthu njengobe luphenyo lwemaphoyisa luvete ukuthi lamavela amabili kulapho letinye timoto timikiswa khona. Kutawuchubeka kuvinjwe timoto kuyo yonke imigwaqo yalesifundza kude kuphele emaholidi. Ngingu Siphephile Kunene wetindzaba te SABC eBelfast eMpumalanga.